Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Also alikuwa anaendesha wrong side. Nika block. Halafu kaniambia hivi. Kwa nini halafu una nini? Kuta. Peleka kwa Ruto. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. So guys, kuna hiyo video ya Larry Madowo. Sijui kama mmepata chance ya kupatana nayo, but basically ako kwa traffic and then there's a car approaching from the wrong side and he takes his phone and decides to record, you know. Alafu akirecord, the car had two big grown up men wako hapo mbele. So imagine like ana record, wanakuja wanaanza kumwambia aje atipelekea Ruto, tumia Ruto. And later ikakuwa noted at the guy mwenye alikuwa amebeba, mwenye alikuwa kwa passenger princess seat ni MP wa Kibra. And I want you guys to see the kind of leaders we have. They are literally breaking the law. They should be the ones leading by example. Now, kapo akimtusi ati apeleke Ruto hiyo video. More of the reason we are saying one time. More of the reason we are saying drain the swamp. And kindly follow me on Instagram. Also register as a voter if you haven't. Yes. Have you ever wondered if at all ODM coalition, together with Raila Odinga, won these elections? Have you ever wondered the kind of leadership we'll be having? Because I'm actually thinking that we dodged a bullet. We have this issue where since this broad-based government was formed, we have seen MPs from ODM ranting rubbish. And, you know, I even looked at a clip where we had this woman rep of Homa Bay County speaking in some podium. And I don't know who told politicians that Kenyans right now are interested in back and forth politics like the way they are doing with Rigathi Gachagua. Because honestly, Kenyans are not interested. We have passed that era of where we are waiting to vote because which MP is actually the loudest about defending a politician. Ile politics ya sisi ndo tunasaidia baba pale juu. Iyo ni politics saizi imeisha, and Kenyans are actually keen on whatever is happening in this country. So apparently there is a video trending about this MP that was driving on wrong side. Actually, I support Larry Madowo because I have seen such a scenario. And by the way, these MPs are told nothing on those roads, including the traffic police cannot manage them. So this man was actually saying, pelekea Ruto taka. Then now, Larry Madowo decided, I'm not taking this clip to Ruto. I am taking it to Kenyans. And Kenyans, actually, I'm just overjoyed with whatever I'm seeing on the social media about that alleged Kibra MP. Actually, he looked like a goon. And he was like, pelekea William Ruto. And I want to tell this to William Ruto categorically. Actually, your era has been the most pathetic era we've ever seen since actually I was born. Actually, saizi ndo tunapata Kenya iko pahali politicians don't follow the law. They are the goons because they know very well that if you go to complain or if you demonstrate, they will send you goons. So they are the goons. They are the thieves. So we are having an era where our leaders are actually the criminals and nobody, absolutely no one, can take action against them. So guys, have you ever wondered what would have happened if actually ODM coalition won this election? Did we actually dodge a bullet? Thank you. Kibra MP Peter Orero is trending not for sponsoring a bill in parliament, no, for driving on the wrong side of the road. In fact, his own driver was blocking fellow motorists from accessing that road. Tabia mbaya, right?
But wait, this is not just about him. You see, daily in Nairobi, you will see boda riders, Uber drivers, even private vehicles driving on the wrong side of the road. So maybe our leaders are just a reflection of us. So even as we tell the younger generation to pick their voters card for 2027, it is high time we also step back as a society and start fixing our own small issues here and there before we start holding those leaders accountable. Ama hii hatuwezi? Yeah. Hey wa Kenya, mona hii video ya MP wa Kibra na driver wake. Okay, this is what happened. Walikuwa kwa barabara, walikuwa on the wrong side. Then guess who was there? Larry Madowo. Larry Madowo akwambia mko on the wrong side, ende yo side ingine. Wakajikaza, wakende side ingine. Bado wakaanza matusi maze. Imagine MP anaambia Larry Madowo record hiyo kitu tumia Ruto. Na driver pia anaongezea pelekea Ruto hiyo kitu. Mjinga takataka. Guys, impunity must end in this country. Leaders wanajiona sukari sana. Guys, we must ensure that we make the Kenya we want. Let's make Kenya great again. Okay, pata mseyota kuna ujinga kule nje record, let hapa tutamaanika. Au sio? Watch this video. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Also alikuwa endesha wrong side. Nika block. Halafu kaniambia hivi. Kwa nini alafu una nini? Kuta. Peleka kwa Ruto. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Nani yako na flash disk anaweza nisaidia? Kuna clip fulani nataka kupeleka pale State House. Nilitumwa nipelekea landlord anaitwa Ruto, so nataka kuandika jina yake kwa bahasha ni achape kwa gate wapatie. So chezeni kama nyinyi. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Also alikuwa endesha wrong side. Nika block. Halafu kaniambia hivi. Kwa nini alafu una nini? Kuta. Peleka kwa Ruto. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Also alikuwa endesha wrong side. Nika block. Halafu kaniambia hivi. Kwa nini alafu una nini? Kuta. Peleka kwa Ruto. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Also alikuwa endesha wrong side. Nika block. Halafu kaniambia hivi. Kwa nini alafu una nini? Kuta. Peleka kwa Ruto. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake.